yang bersama Koht, hutan mau. Atau pasal kita isar. Dan kusiya merel maun Koht menet penatano. Pagbuksara ka dete niya si magsawiya yung siyang Koht. Koht kasala yung sa sabul melimpa. Itu ane may tala sabul me yera. Kuen lokolok. Ola. Kaya Komwi yung Talangan siyang kau melel ranut. Dengan Komwi mamie nom pen. Jabukan incung. Kebetulan nampak sarawi ay man kan patengnya. Incung itu yang ia watak nan bukan Mark. Chapter 15 take relaut isak lemau. Kapang watak pene relaut isak lemau residik isak lemau. Kola lel paisa kisu. Pues kami lemah kau kay magsana ng alay isang masad. Tuwan at sa count Jesus Christ at sa Koht man manaman. May sabihin bukla na nayiyat manaman kamaw yala may maskun kamaw rataman mela alipun tid kamang old dumagit tid abon ng palawa limaw ulal niya paula abil kasaleta manaman niya paula kasaleta manaman niya iya satan ulal ito rawat at sa Koht sito bukla sito mela at tutuwet kareta Komwi yung kaktuliang kapareta manaman. Pwede kilimbagan Koht menet. Isang kaktuliang manaman sana ne practical, sana ne lalapot, sana ne fake yung Koht menet. Wasa koros ni may koros niya tamaw. Eri mamya ng pukay mensang kakpatawat mas. Pwede wasang watawatet marere. Pwede song kay may mensahe. Dan maki sa klimau, residik riyay sa klimau, kola lel, taas sa kisu. Na masa ni, eriklok tuwaw, ni may siyang, ay so mere, kalubuwala siya. Insingayaw mipon, lobuwo, na kawewe ta karaban niya lobulaw. Nakatitiki na masyan may susaka. Raipin kalubuwala lalap suwat riyaman ng aki siya. Aman ni palimau ni aman ni palimau ni. Ituan epaitar masa nan puk sarawi. Me masa ni potong metipanakan. Aramasakan mekin kay posaw apkin tutuwala ko lalawe siso sindada. Ikaw me kakawala tempa sarawiyo. Aput kawada sapal rain silu kumkat kerdisan nilobuan o pain sorry Komwila bil samuro labalat o son kawewe kosinet ko yang kapakapaylo ke Jesus intada e kapitala kay apo soto ka kapitala paini masaya na makin Israel kumkat sang nilobuan. Siyampan kamanilikom. Lala priyaman o piliyang. Lala priyaman mayang lobulaw rapiliyang lalawasi. Ni Siohwa. Rodoroteo ap kapiyat akapeji sabo. Pon rain awas silu. Aklok silu. Jesus ap kacin. Jesus ap kapitiya lauta masani Eloi. Eloi. Lama sa bakatani mawawagi may ngay Koht tama kong kajin likit magya kinyela kaya masako mayang miwasaw niyarong ata rehab inta kumajer mas kaya kakar ilaisa eman Israel ap parong liumew katunan wine iyong ni yumin alakpot ukitang ni silangan siya. Pacuan kumasabit mas. Kita ikrang ma ilay sapan. Kotong kitisang ni lobuan. Siya sa rekabdiya lauta.
O katalang ngani. Kadang me pere mol sarawiyo Tehnpesen. Kadang me pere mol sarawi yang tempat sarawiyo Tehnpesen nan warang sang pewelel pa. Kau ni sumbi men me uwasaw salang lobu kelangata tuan sige. E kapiti lauta u katalang ngani. E apunta melelse. Me aramas minit utang sabol man ko. Kapag ako, kajagin pa siya ko sabahan stress di seksual. Kalangan kiyang kauno. Porque epa pong sala may tala sa mun na yeraso. When lokolok, porque komunyo ngay. Insa makalakalok karati, when kamakalik sata. Mayroong kasampaliw, may sabol man ko, Sierra Jesus Christ. Uya sampari agit sa malaro, mamamaw ong si karusya. Ong kitarawat, o biltika na bangko ng muro. Ong raikan makamelelo, ong may tong Christ aral mo. Minsan sabta, agit ko siya tuwan kasampal pen masano. Pwede kinanriya sa klimaw ko, tiya katete, maklok tuwaw. Minsan ang sumara kalobwala sito. Sangkanay kalobwala yun. Inti ngayon, ni tondo buwan me kaweweta karapen elobulaw. Pagkadidiki na masyan men sito. Railer kalobwala lalap suwat riyaman yang aki sito. Aman ni palmao ni aman ni palmen. Idwa na paitar masan ng puksarawiyo. Memasani watawatong metpanakan. Wajah cakap kelang sisi tiala ramas depan lobu. Bagi komyong ay niya sin magcali ta sisi kisah watawati ang ala sabol man Koht kedahan kiyar no makalagal. Bagi kawuliyaliyat mata Koht limpak puyayong kesahayar sempar ya kisamalar. Nan wiesek tua Kohti makani aramasakan makin kay puasaw apin tutualak o lalaw siya sintata. Ha, ikomun maka kawala tempas sarawyo aput kawada sabal renrang silu. Kung karatisang nilobuan o pentore kumila. Nan masanwat makisis katete nan son riyaw isa ko alu kodi niyan siya may masani yung rai depan dan kumay ito masani may makawala tempat sarawiyan dan kumay kawala tempat sarawiyan ang ngay ibang berang kawata nan rai ran silu kumyo ngay makawala tempat yang Koht kumyo ngay mauya tempat yang Koht nan kayong karon bueno radidik isektuaw. Katede nagsama uya Tehnpesen Koht. Hari aramas toto kasambal ki imo me aramas pasurata. Apsida kasambal ki imat me uyawi kita liman Koht. Sijis masan yung rai samarola malap kau. Me sus kau kumal makawala at tempas sarawi. O insindiyan nan puksarawi na Koht masani me Tehnpesen panatahan ki Tehnpesen kamaka. Ay lalap yaklar taon lalap suwit librap. Pagkiray wiwya tato me matamatawa kamo aparay. Ray kau-kaulian tamoni. Ong ray kan makosang waiti kan. Kausan la apkin lansung sarawiyan paso bay ray kong kotapatin. Owa morning wasa marakin niya. Wasela lokayan wasa marakin niya kau. Rai koto kau lihat ita morning. May sus kau lalakang rai pun kita kau muroy. Puya kememen men. Puya mayroong utana baan paina. Mayroong pasuka kuwasang. Mayroong wasang rakang kausan yan. Pato. Ari iyay kita bukat. May rai men sus kau anaki. Kaselel.
Sakak seg Jesus masani mirai wiaklar tahun liberas. Ri o ngata mau tama au yau te kita. Tama au yau te kita. Ni mele. Tama uya moroi, tama uya moni kau te tama uya. Tipso me kau ya net kinan 10% Koht. Riong kita kasang palong kita pagkinan wasat katete mirai kosi ya kumnam nasani na kumpan kawala tempa sarawiyo kumpan puren kawata kasiduan ran Jesus mama sani ni kasiduan ran ya sumepang sertiyo o yasata ni kasiduan ran ye me mama sani ngai sarawi ni kasiduan ran ye yaso me yasata ye yaso me ngai saraw pang katiyong sai ni yaso maramasa me lukay yung Christ ya nor ngai saraw pang kamagaleta tempa sarawiyo como yo ngai mo ya tempa sarawiyo o insan Christ puten kitata ye yaso magsawiyala Syrian Koht peneneng Koht porque ito may itong Christ na tama. Lukay yung Christ yung katlong ng 10 paswat makom yung ngay kuwak yung ngay. Kalangan kiyang kauno. Porque sawan malimpag sa lalabot. Porque may ko siya pugsaro katete sa tuto. At sa kaun Jesus. Kasaleta manaman. Sang niya mamaw. Matuwa sa komuyong ngay po isang bawat. Pula manaman, yesata manaman. Como yo ngay bilkas kaseleta manaman ng Jesus. Sang niya sa kamerele. Puson, kawis ngay suwat kan. Katete, iraikan suma, maula. Kita kaklang manaman pugat. Ma Jesus mamaw. Jesus ito waklang. Nan rajigit sili sa kayo, nagtamaro, laba-laba ko, o song kawewe ko sinat ko yang, kapakabaylo ka Jesus, intinta pa na, kapitala kay aboy sito ka kapitala peni, masaya, namas yan Israel, kung katisan nilobuan, siyampang kamelalikom, lala priyamano, yang, mayang lobulaw, irapil yang lalawa Jesus. Kama kabay, iman ko siya wen, manaman na natakot na. Wakagata maasin, matiyakaw pito isang nilumekaw. Wakagata maasin, sitamekot ka kuyawiyon. Aptami baan ko siya may limpok may pasurang nilobo. Limpokan ko itong komuyongay. Nakuleng sisit nilobo. Matre, sote libilibil. Sudah kakuyata meyakot mo islangan Koht. At sa Koht manaman o manaman. Imi ko siya maurtuwa sa komyongay manaman. Niya pula manaman. Niya yasata manaman. Manaman kokotol ramot. Jesus manaman. Okay, pagsakin matamatawa matakapalakan po nangan at sa Koht. Isang katede na kambakabay. At tapos utan manaman. Kitaan kayo ay sa kita. Mo silangan ko. Na sidisak silu masa ni Siohwa so rodo-rodewa sabiat at kabedi sabo pon. Aray na wa silu. Klok silu. Jesus. Kapiti lauta masa ni Eloy. Lamat sa bangkatani. Mawawaki, may ngay Koht. Tana kong kadin dukit maliya kinyala. Hallelujah. Kadete yung kasama. Jesus. Tane, klok isa kriyaw. Rote wap kapedi sabo. Naniraire na wasilu. Yayan sa wama Jesus kapitil lauta o masani semay nana kum gadin ligat maliya kinyala we work me awa wano ma Jesus
kasin lobo. Penitapin mo tawa-tawa kadete makalok tuwa. Niray kalobo la cheese. Ni alam mo. Aklok silu apola. Awa wano mamimin ni lobo. Kalangan ng kawan. Buksan ka tawdawla. Okay, aramasako may yang mi wasaw niya rongata reap tinta kumaitier mas pwe keker ilaita emenirela parong limeu katunan wine tiyong ni imunalek pot o kitang ni silang en cheese patuan kumaitsabit mas kitay kilang mailay sa pang kotong pigisan ni lobo kakak purangat matawa wasa taramas kau kado buela irai matawa me akeka rilaita irai ko ruki irai ko siya na kaptala ramaskan akom pe kabit komila chucha jaman uya pe yo makomuyo ngai kak pitikila kita mila pan manamanan chapel yeche uya be magjakak mau kila kita nane aramasamen nakakpurang mayroong lang. Wenda pata tipatakan. Apuray siya wewe kiray wiyo kokauruki. Ayay komuyong ngay rangat. Niyatakin rong niyatakin watak lopulan at sa song kamauro. Kita kasambal kita maitong unsa kinatamaw. Hallelujah. Naisigisag disiwa masani Kisir kapiti lauta katalangan. Kadang mepere mall sarawiyo Tehnpesen. Kadang mepere mall sarawiyan tempa sarawiyo Tehnpesen nan warang sang pewe lelpa. Kauni sombay men na uwasaw salang lobu klangata tuan kisir kapiti lauta o katalangan. Ia pinta merelte may aramas menit utang sabon ng Koht. Kaya mga Koht. Sumpain romen, mendikimen no katete, uya katete, was melelte. May aramas menit utang sabon ng Koht. Sa ko siya mas. Kaya niya sume. Siya pula, kateng me peremo sarawiyo, Tehnpesen nan warang sang pawa del pa. Pagkinan, irairan katete marang kokoto lel niya siya me Jesus paulaw. Uwag me kautang kan uyaw niya katang yaw pero wasa sarawi ye. O sudah magagpadalong lang wasaw, likin samuro wala palapok pakiw nan parew. When kolong way insan manakan makin mayroong la. When chomkitibe o tibe naramasan Israel ka. So the memen kakyang kilanglong nan wasaw. Paramas pan kilanglong aban mela. Karata akin rich. Kusin nito, riching kitay tiyan, o sota men kak maula. Likin men Israel ka o Koht pilata, kung miya sakwal mo. Kalangan ng Koht, Jesus Christ. Richingan kita, wanim kapoy, mawasar katete, niya siya may paulaw. Kaatango, Tehnpesen, erit pesang yer wasa sarawi yew. Sulara nanapan emen en walian aramas. Emen kicay kakola wasaw ni poson. Niya siya may tong Christ sa tamaw. Pagsang ka kaleti manaman ng Koht wasaw. Pagsang ka kilang kaudial ka na Koht kubure yung siya pagsang ka kilang. Pagsang ka kilang meleling Koht pinit na tamaw. Magkasyuto mo itong Christ sa tamaw. Katong mo pare-pare kita. Kita suka padalong ala wasaw. Sana na mo itong Christ sa tamaw. Sana na baptize la. Buksang ka kiyang padalong wasaw. Yayan sa umat Jesus masani tapok sa masani men mga sasura la. Ang nakaput po diyan. Kita ka kilang meleling Koht man. Nintuan, ritsingan kita. Dimplak ko sa kalangan no, ritsingan kita. Walim kapoy, walan kalaw. Naulang at sa sarawiyo. Kando ka ba? Kasyang balong kita po yung ginani mula nung katawato kateseme. Sumpin Roman. Nakusiya. Melal siya na sabon man Koht.
Utama ko siya kapag magsaban watak nan kulok tuwaw meralangatan ni lobo o kulok silua pula awa wano ngamin kinilobo. Kap ngakot menrom kan experience tuan lobo la naramas piray me kung kalobo la aramas. Ilay wewe ke kareta olo ko siya melel sa masabal man kot pa manat pagyan olo wewe ki mela naramas ni lobo. Meluwat akan patabat ko siya merakin mela awa isak silu. Jesus awa wano. Yay me olo puryang may kiyo ko siya meral sa masabal man kot pa manat. Puryang may kiyo mela ko sa ito nakikatar lang ani. Awa wano ma Jesus kat kin lobo. Uy ko siya ng kaban me. Kahit tekin me sa makulit yang atasong kamauran lobo ap. Dimpa. Sabon man ko dimpa ko ang komyo ngay. Makulit yang Jesus. Ni lobo. Riyong kita kasampal po yung kinanimula ang wato-wato katete yung same. Katong nga maging peramol saraw yung Tehnpesen na warang sang pawalal pa. Sila rirapan Komwi. O ngayon kakola ng wasa sarawi yaw. Masamuro wala ba na kung padalong wasa pakiw ng pari. Kalangan ng kursus ngayon saksakat padalong ala. Ay siyo koros pong sana na padalong ala. Ran koros na sana na padalong ala ng wasa sarawi yaw. Hallelujah. Pagkini ko siya matakot. Jesus manaman ninduan na yeyas po sampa matuwa to komyong ay. Hulal libre pula manaman. Pagkiniyaso may yasutapin manaman. Pabuksaro ka dede maniyaso me. Panyasa ka cholang manap kachito. O kataburesang sa kayo na parewan so-so. Sa ang suto ka kusiya putan oralabda. Niyansu me cholong o kachito maray ne wap takarata sombi ka masisila so-so. Sombi ya ko naman nagpakadar lang por sisila so-so. Pagki sa marula ba lang ko pagrian ka ba na ang katarla sombi por sila di so-so. Pwede na mo subuto ko siya. Me banya sa marura silu. Tenan murang kau to kawayasang ay redin damay yasta. Niyansu me cholong o kati marain me serira dai rai pupu buktaro ka dede mira tuwa tara mas mela. Eriya kay rela pidibit puta o sangalungalan ang kanin mo. Jesus parong liya kau o masa niyong ra kumakuway ren Peter ape sa warang kau o hindayang rin masabangan tuba na kalili. Mon liya kau lalla ren warang kau sombi kau lalnan kani mo tuwang samaro labalab kau. O kusuyayang rin memelal sa Jesus yasata. Samaro labalab o kulosiya waray kau. O kusuya yetmak may pang kusuya. Walang kau koto kaway sang Jesus. Samaro kau kiyong rail morning. May sombi ka makoto fine rail. O kusuya yung rail may yetmak may pang kusuya. Wawag ka melal pen te katete pen Jesus so sa yasata. Imet at siyang moon katete pen may Jesus yasata. Kaya mawan laut wiyawan ang tungan kamelele may Jesus yasata o so sa kamelele. Net tayiray kan makamelele may Jesus yasata. O yay wasama kamaw kita kakilang septa ni lobo. O yay wasama kakilang ni Jesus yasata katete yung siya miyaplew mo. Morin mela. Risyo itong wawag kumenya pali magkayiyang masombi ka o tagayiyang liya ka o. At nakamanyang maula kananayang liya ka o. Nakatete me Jesus purang yasata. Sombi ka waleti mo nilang ito kola katkatete yung ramasan suskan. Me warang ka o koto parabasang Jesus.
En samaro ka waray ko sa iyo rin tam na pilot pan diarata likampotet agmal pam biseksang bunan bungan pilot okay. Kapag ako dari aramas kau tak yung resuda wewe kituan mana-mana Koht manat mesangatan yeyas matwa ta Komwi o do pula mana-man mesamoro te sumpiyo ko siya mered se mesabod man Koht manat len yeyas ta mana-man sumpiyo ko naman mesisila sa usawo iras puputi pwede marain mesarira ita o samalo kala niyaray kamelale mesisis sesata samaro ka uri radio ko siya kumadeba inta mayesta kumakowal ko siya yung aramaskan me warang kau ko da prabasang sisis nito ko na atmamay hari pilipilo tama kam kamela yawasak kom katkatiya kom so piluya mamay lukareta kom ka kamela lekin dikamkan me tebel kin kiyang nanong mata-mataw Jangan tu wajah dia kau mesangkan soran menrapaki ye Koht sang kupui sila wasami kay pag nakakapalkan tu wajah kau no so yang kita amen Koht yang kita wasa koros anso koros nume koros itu ang sabon memasa kita kelangsong laut na nirawat nakatete tuan at Koht memamau manaman marin manaman yan lalrawat magsayang liya kau kejapapin memau ki mau katkatete mel Koht manit manaman ang magsayang sumbi kau meligligam eri kejapa lo di ba naman siyo mesudo kamele mesises yasata kalangan ng kau no Paimat ni matong kita, purang tangan kita. Meniyata maitong Christ at no. Hallelujah. Song koros may sabal man Koht. Kuyang kita. Pilipilo yay sabal mo. Nakapung kumakatong at Tehnpesen. Bagsang ka sangala. Nan peres sarawi-sarawi. Kalangan kiyang Koht. Melal norwet mekat kiyong iya. Perkiban ko siya me. Kadasya maula sang ni palin na malam. Kadasya maula sang ni pugo. Apis makakinta yet ngay main Koht. Mapain ngay saraw ta pain Jesus masani na Hebrew Isaac. Resiti kwalu Koht. May masani kung sila ako po parang mayroon kan maging kontra kutapong bay saraw yun. Sisongan mayroon kisagiskan. After the masa ni yet ngay main. Hallelujah. Katong gini. Isi makakmay tong Christ ay mauro ko siya. Yet ngay main. Kung Koht manit, dimbagan Koht manit, di may malibay kita. O sino pa kaya wali darata Pilipin. Makumban kilang at atami bil ko siya. Isuto karkarani. Iman aleti po nangin mekan kan. Kalangan ng kauna. Pagnyatapan stati insan Jesus makaraji pampakisu lel nilobo wene mau tatokin kamor wote tapayatanan majwalin katsamani majwalin nitan ye yang so popular naramas majwalin katsamani ye tatokin kamor at taptakotong say nabuksaraw masani me Jesus uya kapakap o puto wakarati tuwa jainsa kayu kariyaw niya siya may sapang samarukaw sumpay makasinan lumaw pakarem owew insa karatisang nanawanan suma at ako sa ikan pil kamagaltar sang ni Paula ang Jesus ni Insa ang Jesus sang nan suma mariray waki kalapakiyang pero kisirisak tuwaw. Nabuksaro ka dete, malipalip ka ni kalabe makamahog sa lahat. Kiti yung alin siya ko, pon sabwi. Nakatete yung kita nasa mata-mataw kanpil, kamagal kita rin sa Jesus.
Nempepayun karatinin tao. Nempelimaw, niyaray pasurang mateni limekaw. Inja karatisang mo. Pag-isang kos magtatoke. Kabudiyariyat. Katete, memanaman ko, kalanganan ko. Ongsa. Pilin sa karadisang niyaluluwe ko niyaray pasurang mateo. Puwasa ko resmen sa kakalay iyata. Saan kalangan o libagan ko. Kasama count. Sampa kajagin magsamen pumbiyak sa kaunti pumbi. So, sabon man Koht kabigbong koros jay sabon mo mo. Uwi chungat. Sang niya sa may tong kray sa tamo. Kaysu radito na yan. Katiyawan ni pangbangaw, madlalamong yung nabuksaro kadete, mahinsa opil, karadisang niya sa water. Hari ko siya me, karasiin insan Jesus, pakisu, siya sa marani sunan wikew. Turutan may sangkan kabakapolo puri insan Christ po na mau, nung syarikan, tubso wampay, sila kiti insan Jesus Christ, maur me korusya, ran korus. Pergi ansu korus si kamele matagi sabalan kosai, pergi muntidio kinatatang kita, sudah uti nanti mata-mata. Kalangan kian kauno, ansu maufit. Kalangan kian kauno, sabun melimtok, sabun melalapat. Koht menit, limbakan Koht menit dong kita. Ran korus, wasa korus ni me korus. Ijek sana ne ese kita. Niata wawai na selakan mau. Pergi mi kusi yang kawan. Mepalian lama-lama suka kemuk sala. Ata taidian suka kemuk sala. Apin Koht masa ni me. Epan kamera tinggal. Kon liol mana kap pinakap lidulatu. Ngayon sarawi. Niya siya ngayon sarawi. Ketiang po naramasaman. Uyak kelalaban. Koht sudah silar macam mapumbi ay bang kusiya me. Biasa ko orang government kan pergi silin government pakai minister sahaja. Kami orang sealed by the Holy Spirit magkatawiya sabal man Koht seri. Hallelujah. Kalangan ng kauno kaya mga Koht banu dua sa. Kauno Koht ang gating kasokay di sabal man nasan kasan sale. Na never know. Makumiyaman masaik mo itong Christ na mau wag pay kasalkan. Makumiyaman may yayang sumbi kau. Puwasili wrong sabong may Jesus warang kau kawaisang. Pagkasaan ka kilangata melalang Koht panit imalugay ang ukran mo sa letak Christ. Kaya nga Koht. Pasyuti sa ngan wiya payo magsakas. Kilang kimaray ng Koht kaya mamawag kupuran Koht. Kung saan pawot. Habi kami lalay ko siya rin siya magdahil mayan kabaga isamat magkatkat na lang. Ulil wa sa point maging ko siya kuburo mo yan piyawi. Samba nanay mo tuwada mo wiyawi na lang. At mayang mamarais kabaga po at mamawag ko pa inisya niya at sana na cry sa kadlong ng samaw. Pwen siya tawo kitala samaw. Hanggang kamaray ni kita mo man buwik pwen. Kuburan Koht ng kamaw. Pwede machoto ko siya. Kita'y koros siya sa walman Koht. Ay man kumayan watak ng Rome tuwaw rasitu kwalu. Katete masuka dyan koros siya sa walman Koht. Apnan Roma ang iso na iyo isa kriyaw. Katete wasaw. Eriso akay posyonar. Umay tong Christaran mo. Ayan suwa makot. Yung cellphone ang niyala sa walman Koht. Kasi ito niyala sa walman Koht, sana po ko, sana po sa kinsarawi, sana niyawa paliyan naman ang hapsaw yala sa walman Koht, sir, sana niyata may toong Christ, lukay yung Christ, katete yung Christ, magsaway haramas sipan, o lukay yung iyang kadlon na kamo. Sabi nga ko, iman watong siya kabagapwet, uwasa kami niya, nan komiyan kosay ni Sansal
itawan kapakapot. Pergi lang Koht mangir me kor. Erit Mia manaman niya sumagda ko siya patana ki koros ko yang kita. Kiwat pimini lawata. Song koros magda irejini sampa eban rajinala. O song koros magda mo itani sampa eban mo itanala. Erkiya mimere kater manganin. Kater suwatki masih sudah suwatki euyala ramastipan lobu. Pagkilimbakan ko itong komuyongay, amin tagkas wajki sang katete magsawyara masba. Haleluya. Sayo ba na? Itawan ka pa kapot. Inta kalangan ko mamain ko. Ikap nga marami sarawi. Kapag kiyang ko mo limpak ko at pagkamugadin sa banman ko. May sensal na naposahan watawat. Umungkadin luto ngayon ki pare sarawiyo. Solar irapen, solar rananapen, eman kabagap ki eman. Sa solar rananapen, eman wulian pokonew, wen walong men pagma, mo silang amunan mo sa sarawiyo. Apkom kadin rutungan ki, wanim kabuyo, alam kamaw, ikatete mi wiyara mastipa naman. Oy may tong kami, lukay yung kami, and katlaw na ni mo. Kauntay mo, uyakin niya la sa manaramas na kong kating kubur kiyan yala. Kalway o kaway ki. Kaun chises, kalangan ng kami. Pwede kulakpot, ikamelele, may wiya seryan ko. Pwede tayo yay, Kadol yay, Kawet yay, Limbok yay, Yale di mapkat koros lumaring county. Kiyang kamu kaping lingan wow, and koyong kamu kala. Haleluya. Kalangan sa panuto wasa. Siwa ko tawalap sa mga marami, sa mga kiyang kamu sulot, sa mga masan, sa mga limpok, sa mga kasandikan po nasmaw. May sukin sigla, may sukin wakila. Kapangakiyang ko mo Lord Jesus. Ay sumawsit. Sa pagkatamara mo o kapangakiyang ko mo main. Kuburong yung kit. Hallelujah. Mamay tong kit song karusiya sang niya magkatimpula sa bariyat at sa malahat. Insa makalakal makaradier pa ang kamagalit sa ta. Kalangan ko main ko lalapoy koros na rong sa masang klokot. Lord Raban sabta matawa, menya palimaraya masumpi kau teliya kau. Nakalkaloki sa kamaw, nito na mo yasata. Main Koht, kalangan ng kumo. Siya ba na kiyang kumuyat kapin? Kasaba kalangan ng marumiyat kong Jesus Christ. Amen.